Ya. Ya, hari ini kita ada briefing ataupun information untuk X90 versus Tinggo, Tinggo Cherry Car. So, Proton X90 ni dia launching pada Mei 2023 dan Tinggo pada Julai 2023. So, dia punya engine X90 kita ada 3 silinder, 1.5 TGDI dan juga dia mild hybrid. Tapi di Cherry Tinggo kita ada 4 cylinder 2.0 TGDI. So dia tak ada mild hybrid atau hybrid. So transmission dia baik daripada X90. Kita ada 7 speed DCT plus manual mode dan Tinggo 7 speed DCT electronic shifter. Harga ialah 123,800 hingga 152,800 untuk X90 dan Cherry harga dia lebih daripada X90 di mana harga dia 159,800. So variant X90 ada 4 variant, mana ada standard, executive, premium dan juga flagship. Tapi Cherry cuma ada satu sahaja, premium. Warranty ialah 5 tahun untuk X90 unlimited kilometer. Tapi Cherry walaupun dia ada 7 tahun tapi dia ada limited kilometer, mana 150,000 kilometer sahaja. So daripada safety and cap kita 5 star. Sama juga dengan Tinggo ada 5 star. So selling point ni kita ada 48 electric motor energy system, panoramic sunroof, ambient lighting, napal leather seat, rental seat, aircon, ICC, 12.3 dia punya issue, remote control dia throttle dengan app dan juga ada wireless charger. Tapi di Cherry 2.0 TDI engine ada 8 speaker, driver seat memory 24.6, dia lebih sikit dari kita punya issue. So dia pakai Android Auto, Apple CarPlay, 540 degree panoramic camera. So dekat sini dia punya attack direction. So untuk hybrid teknologi Proton X90 yang kita cakap tadi, bateri 48 volt, enhanced 12V battery energy, support comfort start and driving, line with the automatic and lowered EV chassis principle, dan dia punya total comfort X90 adalah 2.800S, 2805. Dia punya wheelbase Tinggo ialah 2710, dia pendek sikit. So dia punya ground clearance ialah 194 dan Tinggo 200.